lau ala ni handuit lau susui pusat na, lau patuda ngoko sapre, lau ale aje na lau rammi ko bakoroe, lau saulai, na sautakona, lau pinung ni we cakke, na pawale baba. Aga gunaro baba lau podangi maka ia ko kuramu pi bate ku layani ki lebih kuidi baba kak daripada pungala tala barasa kak sorry mundri. Teh luar biasa. Teh makuaro pale makun rayo ko suruga ro. Sinina atama tepena pungala ta'ala ke hadir irumala dai syukuru keripungan Allah Ta'ala kuang kamu pina pite mancaji atanna kegaya sang atah pogau pas suruang nade na pita gajinok kolinoe itu ya sang atah ya kuang katau isuro na ipagaji tania ata ya tu pak jama ya koko ki tori pancajina pungala ta'ala mancaji ata biasa tu mengingi ipajai katau migala da jamanna liwa repana Napoleon na di nasiaga njona na puata ka jama-jamang pajai sisan biasa lele jamang tapi koko ki pungala ta'ala mancaji ata de nawat dito mangingi de nawat dito paja kajancina pungala ta'ala fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya ko termasuk ki atanna pungala ta'ala manenung masumpah na pertama kilala surugana abdun atah ibadun atamato aga silenganna ia ko abdun asala pure te masompo ku pungala ta'ala mo cicam tapi kalau ibadun manenungang mati pinapapaja masompa ia nak katai pungala ta'ala fadkhuli fi ibadi ia ko termasuk ki atanna manenunga masumpa mati pito paja masumpa ina ro ijanci suruga Nabi tato nasari pamasin na salamakang bunga-bunga na yang ngakui ingakui ko pungala ta'ala mancaji atah 10 menit tahun mak dakwah 10 ni tahun purana ilantik mancaji nabi waktu ero mapikiri nabi tamah kada 10 nak je tahun muragai umatku nama cawe ku pungala ta'ala na de panagan si ratu tau matepe iro dan matepe iro itu mi cundek ke menang pada wawan Nabi Nuh maka di wawan Nabi Nuh mana rokat taba'aka illal ladzina hum araziluna badiyar ra'i saman naji wita yemi maci okoi konu tau cundek ke mana itu makoto ni rona bitar 10 ni tau makuraga di dengan nak siratu tau iro di dengan nak siratu ia mana tau cundek kewe ya makan bita iya gaji rumah pejang pak kampung ga matojo ternyata pungala ta'ala mengakui
maka dia tu sahabat na depa na miga tu tama salawat iro na saba iro Muhammad depa na masjid di pak denun no kupung Allah Ta'ala ang kamu panarnuan lenge amurena italla Abu Talib tong ngide na tama sallang Abu Talib tapi makadai ada wa mukunure ya kuang kato pakacecai ko ya panewa bainena tausogi amo ipak depung manang agaga kota na Makkah ipasi banding agagana Siti Khadijah megamupi gagana Siti Khadijah na capu ro gagaero yung kosokang agamae na de pada siya kata utama ya iya na sanreki na bitay iya na tuampai waktu ero natung kapungala tala lagai tau dua na lagai Abu Talib barat dena gaga nak denuangi mate Siti Khadijah barat dena gaga na sanreri te ilorang ina bitta sanre mak denuang okupungala Ta'ala tapi waktu ero de panapahang ina bitta gangkana mapat tujung nasalaita na Makkah nama lalam menre Taib asira 10 kilo letu yase na pudangi amurena Pak Murena punggawa koro angka kaji tama kamput tamure milo kak mak dakwah aga milo muat dakwang nah kada pura kana lanti pungan Ta'ala mancaji nabi salah lanti pungan Ta'ala kiko na lanti mancaji nabi aga muca urang nga iya sogi matan ripangkaku te magina tanya na lanti di upalaba ko sale ko kampungi te lokko Murena nomor 2 si dibicara na 2 suruti mak de lokko nomor 3 liwa pa anak muda aja mula pasang mak bani Muhammad ko kampung wani rimpai mak de ya to anak muda brutal le nasang eteriolo deni nyunyuran lolona wattu na jaji lay suro mirimpai na bitawe na rimpa ki batu te iya mana na paja pan rasa-rasa na bitta na lioni perbatasan Taib oko ni lepan na bitta mak dareke apa angka batu kan tu nagangkana macolo darana puang angkamu pagalala wat di lolonga patiroto pakwe na binne betul ni rudina macam na bitan aku aro maka nabi angkamu pagalala wat di wola betul iya ku angkamu pa wat di lala wola mu maraji panangi lo wola toe yang penting lolonga apa tirong yero to pura rimpa kika te malaikat Jibril mi tersinggung engke no Muhammad na suruh kak pungan Allah Ta'ala nono mewai kuma kokwe aga gare muat dan nuangi koya yoro na bita watiro na pahani makara deje ga wat dirano sang na pungan Allah Ta'ala gangkana makara de toje ga gaset di wat dan nokoi ko makani mereka Jibril nang katutum madar na rimpa kita wewe dega mo melo kuwaka iro bulu lo patapa iro tu pur rimpa ki ko batu na mapajasi kampung maka dia bita aja ni gani dawe ko mate mana ni te iya mempai na pakku akaro pak de ni sanga de na pahang ni maka da de celo bawang ni jiji balima nak milo doang ripungan latar seroko mengi na pakanai apa tiruang yo kota ni alina anak napa yo kota ni anak napo napa itulah pana atina na bita bening makan na bita amba bawan ni capu sini no masalah malah bien kadere nrewa nabi tapi mo kota na Makkah persis oko sadena batu masaleko sadena Ka'bah oko ni rumah pikir iman nawa-nawa sipali nabi ta ipamula peki ngan je dakwah we
imak gilagi ang kamureku ang kabaineku atuangan na de na luar biasa mu pibatina te pandasa rasa ka apalagi de ni gaga gangkan nama kada puang de na gaga wonri mak denu makoke sangan de na idi mi bawa puang te ini bawa wonri mak denu de na gaga wonri sandre idi mani bawa puang te iya naruatu nah kada puang Allah Ta'ala Jibril si bawa ko Mikail obitoi Israfil noko mualanga atakku Muhammad o kaniro bunga-bunga iya gakuiro noko mualanga atakku Muhammad penrek mai melo ka patarimai yang ipakak kasa atau senjata wadina pake si sumpu si bapuanna di sampajange pakakasa atau senjata wadina pakai atai si sumpu si bapu Allah Ta'ala jadi patong itu tahu dia sampajang demi tunle si sumpung pun Allah Ta'ala nah nono ni malaikat Jibril si bawa Mikail si bawa Israfil maka dari Mikail maka dari maka dari malaikat Jibril na podangi Mikail na suruh keji puang Allah Ta'ala malai atanna berarti melo sita na de na jaji sita atai na puange na rekoiro atai de na mapacing ya maka dari Mikail aga patujumu pale nah kada ipacingi jolo atinna Muhammad maka dari Mikail aga nami upacingi na degaga rota aku atinna Muhammad tu degaga beneng angka rota amosit dimitati na capu te toy mapajamanang te degaga care pera ngatinna Muhammad jadi agana melu pacingi maka de malaikat Jibril de amo mapacing pacingi toy yana tu balik nang kiasa bisai sara oh makun rima calada ye mu puran bisai balena maroro malojang iya na capa na tunda bisai sarai te mu peko pacin na watakaleta pura ki dio masabu masampo ya kumelo ki masampajang ina ajenne ki hajolo ajenne ki jolo te senino masalah malabien kadere yenaro nei pue arona nabita ibisai atinna dengan air zam-zam te ilampa-lampa atinna demi matoga garota amosi tati de togaga ikapu pemang napi bawah dina langsung menre tapi aga pale diperjalankan Nabi pole Masjid Haram ke Masjid Aqsa te ipajokai nabita loko Palestina jolo dena langsung menre ipajokai jolo loko Palestina okon Palestina apa sero menre aga hikmana dena langsung menre maka de pun Allah Ta'ala linuriyahu min ayatina melo ipitan nabita tanda-tanda araja kuasa nepung Allah Ta'ala maka dia pun Allah Ta'ala innahu huwas sami'ul basir majapuyatu Muhammad huwas sami'ul basir alena mengkalingai anu de nang kaneng kalingai taulinoy Muhammad naitai anu de nang kanitai taulinoy di waktu naro ipajokkan nabita ang kakalabihan neng kalingai naitai anu de nang kaneng kalingai taulinoy naitai anu de nang kanitai taulinoy di antaranya pitangi ipitani neraka de nang kanitai taulinoy ro neraka ya ko gambarana puramunita iya ro neraka ro we api malumpa-lumpa aju tunu-tununa
tahu si babatu. Wa kuduhan nasu wal hijarah. At-tunun-tununna api neraka itu adalah tahu si babatu. Tahu si babatu. Kayu bakarnya. Tahu aga. Duan rupa tahu. Makun rai si baarwane. Kega mega. Aja nani pau. Ipitatoi suruga. Detonang kaniti toline suruga. Gambaran biasa wanita. Agi sa na suruga. Tahu mato. Siba malaikat. Tahu aga. Makun rega orane ga. Angka mato. Makun rai na runtuk. Nabita naita nabita ko suruga. Kamakun rai. Yang pertama makun rai naita nabita ko suruga adalah Siti Masita. Pelayanna istanana Fir'aun. Matengangi na jakai. Oku istane matengangi mak jaka. Tak denak jakai. Nakara Allah. Tak denak jakai. Ila proko Fir'aun. Angka pale pun nama Sita. Rilai naidi. Niga nakara Allah. Ita matu-matu salangi. Pak nasabari pak nengkalingai masih tamakara Allah membuang jakai nalapor ko Fir'aun. Angka pale puana niga nakara Allah. Obi masita. Yobi masita ko Fir'aun. Angka pale puan mulai naya. Dega pale na pura ko poda makada ana rabbukumul a'la. Iya na pu makukui kami nama tanrewe. Angka kapali pumuya ni gayero. Maka dai Siti Masita yero puakuya huwallazi yuhyi wa yumitu. Yero puakuya ye patuoi sininna agagae. Ya kuang kagaga mate alina to. Maka dai Fir'aun na iya tu. Iya na itu macam apa tu macam apa mate. Iya ko iya makada tuo ko. Iya ko iya makada mate ko. Maka ko masih ta iya ko demu melo lele puang lo ko iya. Iya makada mate ko silelak bola. Maka dai masih ta amo aga mugorang tetak kak makipung kupung Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Maka dari Fir'aun na pak kampung alanga ori makai lopo panui we umparede onro lopo na iro oringiro wadi onril nange 5 tahun panui we na poi parede masita ia kode umelo lele puang ketulakai mu poji lakai mu to iya lairipung lakai na napa ya dempar menre ori lopoe mana asulah kaina yolona matana. Nata pedina. Maka koe anakmu matengangi nae pa anakna lai sitai. Ya demperto menre oringi. Rede. Cek dek laba. Siti Masita liwat nenena tapi aku asana pungala ta'ala mak bicari anak bicu bayi aga nasang ya ummi ta'alai ilal jannah ummi magi monro tolong na suruga lo no mai mata ndak pimong atina Masita gangkana makara Fir'aun lakaimu anakmu rede mana sojo mana nitu he amu iku pendre to kode umel puang nakada amu agak mugorang maka ya demperto Masita oko rede ya si awalie telu sekeluarga laken si anakna mati dengan kalimat la ilaha illallah iya neneng kalinge
nabitta baunna naudu baunna baunna masita neng kalinga baunna nabitta mengkalinga baunna masita sisana naita ternyata masita ilala suruga te iro naita te jadi masita mempertahankan iman te dia natapu gitu nabitta isa suruga tetapi nareko tulai macin rolai masih tak mempertahankan iman aja nas sabari gara-gara jamang-jamang nah dia itu mas sempajang. Yang kedua ipitatu nabite ipisang itu nabite makunrai ilala suruga itu bunda Atika maka dia nabita napodangi Fatima anak-anak Fatima iko pangulunna makun reko suruga tapi yole bunda Atika taman iko dia na jelaskan nabi ta makada aga pas sabarna nama de jajiro Fatima nale anak na Husain nepai na perlu bolana bunda Atika kato-katota nigaro iya Fatima binti Rasulullah niga musibang nakada anakku Husain arwane nakada arwane maka de bunda Atika de nakelo renga lah keku patama arwane ko boleh nareko de igaga te maka de Fatima anak-anakmu paje nakada amu anak-anak yang penting arwane makwaro batena bunda Atika te para kai kehormatan lakaina gangkana amu anak-anak yang penting orane demel patame bulana ko digage lakaina te ya naro naita nabi taro naisa nabi tamakade isa suruga ira te malada na jaga kehormatanna gangkana amu arone bicu de to nabi patame bulana Dito gaga asang orano ko bahate tabu ang kakapang te iya ko natiangilah kaita aja te iya ko dito alhamdulillah te begitu menjaga kehormatannya terpaksa na parewa anak na Fatima na pelopemang bolana bunda Atika te na pertama iya to tama Fatima nakada tuda ko jolo cinampa melo ka tama kamara e mode magai dena metta nang kalakai kupole te melo ka na rekoang ke matu lakai kupuru napa ka na tiro napa aja puru tama nih jadi pati baca didin nama nih Naitu koyolo no babange angka sapra, angka handu, angka bakoro, angka waena, angka wae sikaca wae rinung, angka cambo. Mapikir Fatima agama na gunana ye. Mitai angka masu bunda Atika we liwa balona. Na cau-cau ko melo butingi. Liwa balona. Nakada magi na ko liwa balota nakada lakai ku melo pole te napaka na tiro matu lakai ko na sauta kona te gangkana makada Fatima aga palik gunane mana gagawe makadai bunda Atika ia kongkai matu lakai ku pada wasengona maka napaka na tiro na sauta kona ya kota mani boleh lala mata na pita taika lawala ni handuit lo susui pusatna lo patuda ngoko sapre lawale ajena lo ramme ko bakoroe lo saula-saulai na sautakona lo pinungi we cakke na pawale baba aga gunaro baba lo podangi makara iya ko kuramu pi bate kulayani ki lebih kuidi baba kak daripada pungalatala barasa kak sorry mondri teh luar biasa teh
Makuaro pale makun reyo ko suruga ro. Sini no masalah malah biang kare. Dena tu na tapuki na bita makare di tama suruga tapi acin ro lai bawa ni. Makua modele na makun ro ko suruga Sini no masalah malah biang kandere. Ya iro na ita na bitar. Ang kato wattu no ipitaro wattu na ipajokro na bitaro nita nang kato nang kalinga. Agato si nang kalinga. Oni sandala neng kalinga ko suruga sapa-sapa. Tapi iro waktu iro depa ni seng na bita makare nigo ni sandala iro depa. Iya mana ni seng na bita malah kada pura menilok ko Madinah. Wah neng kalinga kebiasaan iro Bilal. Maka da kolawi masigi Bilal sapa-sapa sandalana. Maka dia nabita oni sandalamu biasa lawing kalinga ko suruga. Oni sandalana Bilal angkano ko suruga. Angkamu pitaw no kolino oni sandalana angkano ko suruga. Labina onro labirana oni sandalana Bilal. Padahal Nabi Musa alaihissalam waktu na yobi ko pungala ta'ala. Maka dia pungala ta'ala Musa lega isandalakmu iye onrom mapacing. Nabi Musa isuro lega isandalakna nasaba onrom mapacing. Tapi Bilal tania Nabi. Bahkan hamba sahaya budak belian budak-budak purai balu magi nangkau ni sandalak nangkan ko suruga na sandalak na lagi Nabi Musa isuruh lega Nabi agak pasti lengangi maka de guruta iro sandalak na Nabi Musa na pake mi maturu na pake beribadah maturu loko pungan latala yo bimi Musa loko mai lautonga maturu ko pungala ta'ala berarti ibadah. Ya po sandala na Bilal na pakai mak dakwah. Apa sepa sandala na jok kalau masigi latu masigi alena bang. Hayala sholat pada lahono je mai masam pajang mak dakwah ye. Ye tu bange dakwah sempurna. Ya tu sampai kupure batawe disunahkan membaca doa Allahumma Robba hadhihi da'wati tammah. Ini dakwah yang sempurna azan hayal sholat lauki mai masam pajang gitu dakwah sempurna tu yo bite masam pajang. Ini dakwah sempurna. Nah iro sandalain apa ke Bilal lo ma dakwah lo masih bang mu bite masam pajang. Iya napa kalebih sandalak na Bilal Jadi makanya narekoloki masih aja talo bawang tetapi dakwah toki. Iya kodeta pagi tadapi bang sininna tau tolalaloe dakwah imanangi. Tolong masih tolong masam pajang. Tolong masam pajang. Amode na lao yang penting puri tobi sinin na tapake pamula sandala taletu capa gemata malap bimanang. Seumpama loki masigi ko mak daoki na talotu masigi tapalanya sandala ta aja taselang angkani ko suruga tu. Sini no masalah malabi yang kadere. Gangkana ipitai nabita. Ipitai langsung nabita suruga ro. Maka da hiro pale suruga matan ron-ronna. Dia na pada neraka mariawa. Jadi aku neraka mo melo yonroi magampang amo macule-cule mi galen roba mi alen no latun. Ya po suruga tu matanre. Matanre. Nalalangi menre tupu. Malango, mega batu-batu, mega dori.
Maka dia pun Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ia mi tau matong-atongenge. Mulai lalakku. Ayana tu lau jalokan lalang lokku ya. Tau matong-atongenge mi. Mulai jalan Allah. Lalanna pun Allah Ta'ala. Ia mi wadding ijalokan lalang. Ko suruga. Gangkana makada guruta ia ko anumatan remelo yenreki kata lu teknina. Pertama, kurangi berat badan. Ia ko malu pula daki pada ia sila daki tuka. Yang kedua, kurangi beban. Aleta lagi detulet tuka apalagi mesiki malempa. Dikurangi robawataro. Yang ketiga, ia boleh kong kamelo tapake koroyase ro aja ni di bawah tapi akiringan alang helikopter na wicang iminre. Kupirmate na peruntu. Makotoro komelo kiminre suruga. Yang pertama, kurangi dosata. Aja muta paja sisa madosa. Pak de itu gak tahu pa aja madosa. Pak iya makokwe tani aji idi mados melo madosa dosa aja melo tamaiki. Aja muta paja sisa madosa tapi kurang itu ni sa dosata. Pitko carana kurangi dosa. Kasih di peristiwa mak bicarai nabita. Angka tahu boleh terlambat. Lay 7 mata ko nabita berubah tapana macuka-cuka tapana nabita mitai iro tahu angkai pole. Tapi matong-tongang maring kalinga bicara na nabita. Sisan na pa aja mak bicara nabita makat deh. Macawa-cawe nabita mitai. Angka palit tahu perhatikan nabita. Magi ruwatun na angkayanu macuka-cuka pakita tamitai. Sisan na makat dek macawa-cawa kicak biru. Aga pas sabarang maka da bita irwat tunangka mega dosa na bawah. Tapi matong-atongan ni maring kalinga pas sabarang atong-atongan na maring kalinga bicara agama gangkana waktu na makat dek mak barutu dosa na capu na ram makat dek laba. Jadi tuda-tuda ki maring kalinga bicara agama makwe majelis pengampunan dosa tu pale he. Jadi pedek metaki tudang. Ia ko agamamu bicara maka insyaallah pedek mega dosa tak dana. Jadi syukurlah ada ki kota tak sirapi lupa jai. Sini no masalah malah bien kadere. Jadi kurangi dosa dengan banyak duduk dalam majelis maghfirah. Yang kedua, supaya menyamangi menre surga tu kurangi beban. 2 beban sehingga sila ada kimenre surga. Yang pertama al-malun waramparang, yang kedua al-banun wija-wija isap bola. Al-malun waramparang kegawat tu waramparangnya naman caji beban. Narekowatun natala itu waramparangnya angka dena halala. Maka lelau dara mesangi lokal lisu. Dia apa gak dara lokana. Berarti lokana tahu talah. Iya nama tu petanra melo ki menre suruga natanra ki loka. Upamu ko 2 tun rumo. Wadi lempa tapi kota lu ni kontainer. Nama pamula bicu na minau loka. Na tandra loka sila da kimenre suruga. Loka na udah api upawa aja ni pau sesa. Makanya kurangi Ia koti semopi makada loka na ya nu biasa lo tak baleng. Angka mo pa kesempatan palisuangi loka na tawe. Tani ana loka na alina na ta palisuangi. Iya tu biasa malaling lokata. Tahalalakangi, ai de. Wajai. Ya ko makade wajai. Alhamdulillah wajah di kalau mana ta cicil.
Peko ni paling kode ni sama kan niga sesa lo kebiasa ya laro. Niga sesa duit na tahu niga sesa tu ibang waro. Papi sauni to bakang ni. Napa maka ada pengatala waat bi isayyi'at al hasana. Pacin rolai gau masalata nasibai gau madeceng. Pamiga-miga dece tak buat barawat di tas sampai ron masalah ro. Itu bakang ni napa ki pogok dece miga. Yang kedua beban adalah wija-wija albanun. Termasuk isap bola. Angka matu to melo menre suruga. Legatanya jena si wahlu ko benena. Magai alena mi mas sampajat denang kana suru mas sampajat benena. Mancaji melo menre suruga gatanya jena si wali. Jiku dua bene dena sampajang. Lele wali. Mocik dimi. Kumas sampajang mui. Apa anak deto na sampajang? Apa to manitu deto na sampajang? Aru amat doke. Iru lemu pakai menre ku aku ye. Makanya kuang ka manitu de na sampajang kurang-kurangi. Kiasa kurang-kurangi pecah sesa. De ini pecah tapi kurangi ro de na sampajang. Betul na, ya kok de na sampajang uragamu na sampajang. Pangajari na sampajang, ya kode mas sampajang na, apoku deto. Jadi asa kurang-kurangi, amode na lao. Ia kota may matu neraka tawe de na itanay makadamagi de mas sampajang. Tai makadai pungalatala alam ya tikum nadir de metoga to pakainga ko. Ia ko puramu ita pakainga. Mappe bali matu bala kode ja ana nadir bahasa puang angkat tu pakai ingat ka ia mana metua ku de na lo masige kode na tak duka jolo ya tu mi ade lo berarti yang kamu pakai ingat angka ilagai babangnya apa puri pakai ingat angka sabali bola aku mau bika mas sempajang angka tahu malah kak Sarah tulis calo kalau mas sempajang. Tapi aga fakadzabna lupa belimi. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Lau podal lalu maka tani haji bangsana modele mutu pangajari ka. Iwan ni manji tu musadar iko simi mo bika masam pajang. Yolo ka man repat jene iko. Gapa ji bicarana. Maka di pungalatali ko ang kamu pali to pakai nga ko iko to mi ade mo mainga ataruno pali tama yemi ko de nang kanay pakai nga de toga to pakai nga ko nakada de gaga puang nakada we wasa pengajian leko subuh ko kampumu ibaca kato baik ku jumai mamiraja tahu mamulu tahu gana pengajar agama nah kada hukum sigi puang iya aku kala pengangi mapabutte de garuntu ka dena lattu pengajar aku alena makanya untuk menghilangkan tanggung jawab ini apa lattu ki mega mau patau dena lao maka ini yang kehadere apa lattu kan ikon kata runtu asal puramuki makuraga angkat tanggung jawab tamatu ko asori mondri watunai tunu Nabi Ibrahim angka dongi mo mawe si micu na pemenre lutu na pana micu ngoko api icawayo ko pada manu-manu maka dai kadongi agato betul ngane tu si micu na we na api maluput we maka dai dongi wisasaleku maka dai lepat dengi tapi minimal kuitanai kak matu asori mondri aga pakuraga amudongi waktu naitu Nabi Ibrahim angkalau pau pura kak mo masih micu na po micu iko aga to si mupau iko de ini semate iro manu-manu lain nah jadi yang penting pura ki makareso makuraga macalowo terserah pungalatala na lengi hidayah atau de makanya aja doko bawang terjadi pengajiannya tapi apa letukan loko de pandani mingkalingai sini no masalah malam yang ketiga
Ya kon kagaga milo tapake ko suruga, agagatok ko limi tapake ko suruga, akiringa memang ni wattu tatu tamupa. Aja tak kada mati pak napa na kiringa anakku ay madodong. Kasih kampukku ya 10 hekto galung isa layangi. Iya banding ngerang itu maton ramalapi. Almarhum 50 cabu. Tau pe pasti ramalapi pasti. Ko ingeratoi. 10 hekto galung isa layangi. 50 cabu pakirin. Makanya kau kagata mita pakai ko suruga, akhirnya memang ni mako ke waktu tatu tamu pahe. Aja tapurai mana ngi dalle tokolino. Maka de guru ta talun rupa je itu dalle ianre. Masupe mayak biang. Ipake nalar sabu mancai palulu. Yang ketiga, ibalancok kono purupung latala ya sidakangi ya sumbangangi iya nero ya sa ya kiringa loko suruga talu manu itembak icik di nakena siaga pi monro te cik di mi monro imiro tembak lutu ya dua talu ratus sabu duita ta sumbangangi si ratus sabu siaga pi monro. Iya mi monro si ratu sabu tas sumbangannya. Iya 200 lutu nale pak balu bale. Ya lengi bale nanre si coki. Tanya dale ta belum tentu dale ti 200 tapi iya si ratu tas sumbangannya iya nia saya kiri ngaloko suruga. Sini no masalah lebih yang kadere. Jadi memadaina keterangan na pitaki na paring kalingaki te na gambaraka ki na bitta tentang surga. Maka insya Allah aku ragai mani na supaya angka ki manyama menre suruga oko pirmatu siruntu maneng jancina pungala taala wa yang qalibu ila ahlihi masrura akan dikumpulkan bersenang-senang dengan keluarganya nanti di surga yero jancina pungala taala nerko yak kamalakangi anu tongenge sini no masalah malabih yang kada oleh karena itu membagi-magi ang kena Pak Baraka pungala taala asiruntu kataye ya kamalakan yang utungannya ya palatukan loko sila surat tadi pada bimang kalingai insyaallah membagi-magi pada angka ki nawari baraka pun Allah taala saya kira demikianlah subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.